Eni boste pa zmeraj najdel neki problem v mojem videu. Vi mi očitate, naj pustim živali primer, ker sem kjerikaj slabega naredil. Hranim pse po celi poti, ki sem jo imel, tle, ki sem pa hotel končka malo pobožati, vas je pa to zmotilo. A sem ga podil, ali kaj sem mu naredil. Mislim, Bog se usmil, kaj eni vse najdete, da bi vsem ugajal, to je v tej Sloveniji nemogoče. Ti najdejo ljudje, neki ti najdejo v vsakem primeru. Dragi gledalci, če še niste tega videa pogledali, ki je ful zanimiv, imate link tule od spodaj, ga kliknite, pa si ga poglejte, pa dajte napisati v komentar, kaj mislite o tem, da preganjam živali, da jim ne dam mira. Dajte napisati, me prav zanima, pa seveda en všeček stisnite.